Gimana dompetnya? Dek, pangnya ke dompet di naluhurun TV. Saya geninya di mana dompet teh? Omong di luaran TV. Itu gerak respa. He tried it. Di naluhur TV. Kapan cek ayah ge luaran TV? Pan ieu TV dihanap. Berarti di dieu di luhur. Mana geningan teh aya? Dompet teh? Hah? Aslinya teh Pak RT. Mau ngomong Hidup RT. Pream. Mas liur. Adidik nage. Murag-murag atuh kayaknya. Naluhur TV. Ya TV naluhur. Gua salah ngomong deh ya.